그리고 기다릴 줄 아는 자가 돼야 돼요. Тэгээд би хүлээж чаддаг хүн байх хэрэгтэй. 정말 전능하신 하나님의 손 안에 있다라는 것을 확신할 때 үнэхээр төгс хүчит бурхны тэр мутрын дор би байгаагаа мэдэх үед 우리는 잠잠히 참아 기다릴 수 있다라는 겁니다. бид нар чимээг өөхнөр төвчин хүлээж чадах юм. 마음이 조급해지면요. Сэтгэл давчуу байвал 조급한 결론을 내리게 됩니다. одоо яарч сандарсан дүгнэлт гаргана. 그리고 마귀가 원하는 방향으로 가게 되는 거예요. Тэгээд бузар сүнсний хүсэж байгаа зүг чиг рүү явна. 자기 생각, өөрийн бодол, 자기 깨로 무엇인가 하려고 하면 өөрийн одоо залмихийг гаргаж 결국엔 마귀의 게임에 넘어가는 거예요. явбал эцэст нь бузар сүнсний мэхэн дунах юм. 그래서 어떤 문제가 발생했을 때 Тэгэхээр ямар нэгэн асуудал үүсвэл 조급하게 마음 먹지 마요. яарч твдүү бодож болох. 그럴 때일수록 Тийм үе байх 또 тусам 하나님께 기도했어야 된다는 거예요. харин ч илүү их бурханд залбирах хэрэгтэй. 자, 가나안에서요, 광야에서 모세가 12명의 지파에서 12명을 뽑아가지고 가나안 정탐을 보냈습니다. За цөлд байхад Мосе 12 авгоос нэг хүн одоо сонгоод Канаан нутгийг тандуулахаар явуулдаг. 그들이 가나안 정탐을 하고 돌아왔습니다. Тэд Канаан нутгийг туршиж тандаад ирдэг. 그리고 서로 본 곳을 이야기합니다. Тэгээд тэд үзэж харсан зүйлсээ ярьдаг. 10명의 결론은 무엇이었습니까? 10 хүний хэлсэн дүгнэлт нь юу байсан бэ? 자신들을 본 그대로 말하고 그대로 판단했습니다. Өөрсдийнхөө нүдээр яг харснаа л одоо бодож харснаа л ярьж харснаа л дүгнсэн. 가나안 족속들은 거대하다. Канаанд байгаа үндэстэн том биетэй юм. 우리는 그들과 싸워서 도저히 이길 수 없다. Бид тэдэнтэй тулалдаад ялна гэж 우리는 байхгүй. 가나안 땅에 들어가는 순간 다 죽는다. Бид Канаан нутаг руу орох мөчөд өгөх юм. 우리는 그들에 비하면 메뚜기 같은 존재다. Бид тэдэнтэй өөрсдийгөө харьцуулахад тэдний дэргэд царцаа мэтэл хүмүүс юм байна. 그러니까 가나안 땅 가는 건 그건 헛된 거다. Тиймээс Канаан нутаг руу явж орох нь хоосон хэрэг юм байна. 근데 갈렙과 여호수아는요. Харин Калеб, Йошуа ирв. 똑같이 봤습니다. Яг адил зүйлийг харсан. 그런데 Гэтэл 어떻게 했어요? яасан бэ? 하나님을 의지했습니다. Тэд зөвхөн бурханд найт. 하나님의 말씀을 의지했습니다. Бурханы үгэнд итгэж найдсан. 그들은 기도하면서 Тэд залбирч 하나님 이게 뭡니까? бурхан минь ээ энэ юу вэ? 이 땅은 우리한테 준 거 맞습니까? Энэ нутгийг бидэнд өгж байгаа нь үнэн юм уу? 더듬어 하나님의 약속을 찾아낸 겁니다. Тэд нэр давтан бурханы амлалтыг л хайж ирэлхийлсэн. 그렇기 때문에 그들에겐 이런 마음이 생긴 거예요. Тийм учраас тэдэнд ийм бодол төрсөн. 그들은 우리의 밥이라. Тэд бидний хоол юм байна. 하나님께서 그 땅을 우리에게 주셨다. Бурхан тэр нутгийг бидэнд өгсөн юм байна. 그렇기 때문에 Тийм 두려워할 учраас 것이 없다. айхан байхгүй 이렇게 달라지는 겁니다. гэж өөрчлөгдөж байна. 하나님을 의지하는 사람과 Бурханд найдаж байгаа хүн 자기 눈으로 본 것을 가지고 판단하는 사람의 차이가 өөрийн нүдэрээ үтсэн харснараа л дүгнэж байгаа хүний ялгаа 이렇게 달라지는 거예요. ийм өөр үр дүнд хүрэгдэг. 아시겠어요? ойлгож байна уу? 하나님은 우리의 눈높이를 높여주시는 분이 높여주시는 거예요. Бурхан бидний энэ одоо харах үнцгийг илүү өндөрсгөж өгч байгаа. 세상 썩을 것에 묻혀있는 사람들이 아니라 Энэ ертөнцийн ялзарч алга болох зүйлд дарагдах 영원히 хүмүүс биш. 하나님과 함께할 사람들이라는 거예요. Харин мөнхөд бурхантай хамт байх хүн. 그래서 우리는 다른 겁니다. Тиймээс бид өөр. 보는 것이 달라야 되고 Бидний харах үнцэг 생각하는 것이 달라야 되고 бидний бодол санаа өөр байх хэвээр. 품어야 하는 마음이 달라야 되는 거예요. Бидний тээх ёстой сэтгэл өөр байх хэвээр. 육신의 눈을 의지하는 것이 아니라 Энэ махан биеийн нүдээр харснараа итгэж найдах биш. 말씀을 의지하는 사람이 돼야 되는 거예요. Үгэнд итгэж найдаж амьдрдаг хүн бол. 그러면 달라지는 거예요. Тэгвэл өөрчлөгдөнө. 그러면 마음이 큰 사람이 되는 거예요. Тэгвэл би сэтгэлээрээ агуу хүн бол. 그러면 담대한 사람이 되는 거예요. Тэгвэл би зоригтой хүн бол. 그러면 어떤 고난도 이길 수 있는 사람이 되는 거예요. Тэгвэл би ямар ч зовлон ялж чаддаг хүн бол. 그걸 말씀하고 있는 거예요. Түүнийг гэлж байгаа. Түүнийг